in na na in pung ni nang ka ke pan do win hi cha ka sei ko mo topic chu hi le haze air sea now and then forward kiti baha in haze AC kiti tin le hill area council ti na hi in recently khat beya tribal pumpi thing lang mi te pumpi ki thua I ho tribal right I ho thing lang mi te thing lang gama ithanei now mai rei ten a chu do ding tabang dei sa lo na ban dong anaki bolin hi cha chun kuki naga ke khan tum chom po in ibon che ke win pan in lawin hi chung chang discussion hi zan hi chung kuki discussion ka bol win la ka bol chai chaw hin tha thai lo ding din munin an sei tawin ai wanga tu iwa a hi le hin chi haze AC chung chang thu hi impact ten jong discussion a bol win aban ting le manung hut na ten nong abol win ICV ten nong abol win ipiti dana amon abol theiwa e hoku ki cha ten I bolu le I kham theu ham na recording ma cha ki chai tai abon cha ke recording ki chai ta hi amon preview ti le ki hon ka va diu hi cha cho asiu ma le ha loading ti tabangin a saving zan ha pat ai office ai ke hi lam kai ho to hin na ki ta ka kina pa na hi ta en nuan ban na bol theiwa epi bola ki hon ka bol thei lo ham ka ti le ki hon ka bol wa chu ima cha ti lo hin tu in government in hi chung chang thu hi discussion hon nei talo di tin a sei we tin cha he kin no ka sein ke hi ku ki sa te adi nga media lam panga na tong ka hin ka za kanam lunglei na na ka to lo ding a hi le ICV ku ki program dong hi ka bol ta lo ding ka bol ta lo na chung chu na ku ki cha ko ma cha in avela chi ICV a he ku ki channel ta hon thei lo ding ahong hong ma le ke le kin koi ka kha sa the hem ti chu kin bol tang ka te ka ti hi aum chanu wang hi kin nong ka dei lo hi azi chu amon a bol theiwa ebola why not we na ebola I hon ibol la khaw ham na chu he ka po na chu cha hi amo hin preview bol de le preview ti le na ke hon se si chu tu ni le e pau he khat to ka vet diu cha chu la theiam la thei lom tin to hi an la sa lo po po wa le im lo ba ka sahi ICV ku ki program hi ka tha mit ding ICV ka da la ding mun chu ma ka ke chon thei ham pi them kin alam pi apha pha in nan tin kalung wang a hang le amon ban a bol theiwa ebola I ho bol ding a kha mon na cha chu kin nong ka sei he alam kai pa ko ma he media ki ti hin government mit mon jong aso sa la hi in a hi le I ho media hi government ho corruption hi ipan pidi ham katile manipura chu media hat lo hi in amasan I ho ICTV staff khat aman minzila akoy tin ele zila ko ya le manipura journalist tam ta amin all manipur working journalist association no min icha chu printed media kitila something like example amy times hi in sangai express hin pok na pham hin huyin lan paw hi in simsen lo printed media tam ta amin aban ting le impact omin ICTV omin ice com omin tam ta omin cho zo si hi ikithuwa ikiphinwa am pha lam katile koi ma cha chom do poi hi ti 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 cha hi zan he ke ne jong na kita ka kina on heta ai le chu na halo di wala ka nga de ka ti phan ai le hang ka ting boi na uma le ICTV ahung ki kha hi le nengin mo ne ki pu de tin ki ong sa son ka sen ku ki program sa ki khanun ne ki kha tan te ICTV ki kha de wang chu kin ka dei hi poi aji chu kin long ka se he sar kumli na ka to he kin ICTV government na khana ding na ka to ham na nangin on na sayin ICTV ku ki program ading in heart and soul na hi in very dedicated person na hi in nangin long nei hom thoda nu na sayin kin ICTV to government in Manipur government in akhana ding na ka to hi poi kin kaza kana ma ding na ka to hin ICTV cookie programa discussion ka neiwa HSC sungzang thu ka seiwa government in aboina oma jong le KZela ekoi num le koi tawin te kaza kanam ei hu do ding ei pan piding tam tam nai kaza kanam na ka to hin kaza kanam je azir ka lu jong la kho poi ka ti hin hisan gyong tun ka ki boi tawin tu ni le hin sun le preview ka bol diu la thai lo den tivin itiam khana ha na lo an nei wa hi le ke wang chu kaza kana ma ding a media na tong ka hi in zir ka lu la lu ning ka ting ICTV cookie program ka nga long le ka nga he tai ka nga na aji pen ta ding chu kan sei chai tai
i amon bol thei vai i hon ipi bola i bol thei lo ham ti hi ke ka point ne hi in ka stand point ne hi in masanga mi tam ta hon jong Dr. Jules la Dr. Lam tin thang ki ho na ami me nan so do win na bol hi wen na ti win chitu su thing na ka pe ta en to jong hi a ki bol ding din muna uma ki bol chai hetan a ki bol chai dong songa jong hi ta hi complain na bol wal ha thailo na chan ge jam ha so ha pe pe di ka ti hi in ka ha thei to po win ti ja chu ku ki program kan nga kha banga hi jong le ka za kan mi pi ten ne he thi min lang kazat kanam interest adinga na kato kazat kanama society ki khel ne dinga discussion ar hin nasata hi nampi ki khel ne kinung tu na jong om sa the hi in mai le te jong masange ti po na mo hin discussion ar hi ani si na bolvin atinga thiam hon ki pun khom ding dan ima mo hoding dan ha se ya ko ne am ho jong hi nasata na hung khan to nan ne win hung ki pun khom the ta win ke hi zan ha pana hi jong ka imut thelo he kalung